Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong ke parlo government lapen provincialized school along ke Charlie Bom bangsuri sirkep sosia bang pa bang pia pang cycle kero. Heti pam jaya ase kar klipon ja phang long rikre heni sarhabe amai pen klem bang amai kang. Sahudha long aronre pen hor ke jor pen ajok lam ki keklang. Kardong pini Karbi prime ta birta long penele sami raniti mongpi takte pini Karbi prime ta birta arjui tha Assam Chief Minister Special Scheme pen pini Dipu Boys Higher Secondary School pathuak lamalong Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong ke parlo government lapen provincialized school along sirkep angdeng kachari bom bangsuri sirkep sosia bang pabang piaphan cycle ihum hom keron pangchenglo Karbi Anglong along ke parlo government lapen provincialized school along sirkep angdeng kachari bom bangsuri ke thomrang bang pharohini ra bang troksike pro sirkep lapen West Karbi Anglong along ke do government lapen provincialized school along ke charli bom bangsuri phora pharo troksira troksike pro troksia bang phabang phet maphan Assam Minister Riso Parimal Suklabadia lapen MP Horen Singh Be lapen Ari Sanghwa Tumari Deng pen cycle ake joy pen ron pon Laso Maya long MLA Banghini, Vidya Singh Ingling, Dor Singh Ronghang, Matum, Anparata Karbi Anglong District Commissioner Madhumita Bhagwati, West Karbi Anglong District Commissioner Krishna Barwa Atum Chetongdu. সব বেনিফিচিয়ারিবিলাক আহিছে ষ্টুডেণ্টবিলাক আহিছে আৰু আমাৰ পৰিমৰ চক্ৰবৰ্তী ডাঙৰীয়া তেখেতে বিতৰণ কৰাইছে আৰু আমি কাৰ্বি অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা এইটো বিতৰণ কৰা হৈছে কাৰ্বি অট'নমাছ কাউন্সিলৰ প্ৰত্যেক বছৰে আমাক সম্পন্ন কৰা হৈছে গতিকে আজি আৰু মই কিছুমান ঘোষণা কৰিছোঁ যে UPC 3 কোচিং বেচ কাৰ্বি আংলং ইষ্ট কাৰ্বি আংলং কাৰ্বি অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা আমি ইয়াত দিয়া হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ ফ্ৰী কোচিং আৰু যোনে UPC প্ৰিলিমছ যদি পাছ কৰে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা 5 লাখ টকা মই ঘোষণা কৰিছোঁ যোৱাবাৰো মই কৰিছোঁ আৰু ৰিটেন এক্সাম হোৱাৰ পিছত মেইনছ এক্সাম পাছ কৰিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা 10 লাখ টকা তাৰ বাহিৰেও মেডিকেল যিবিলাকৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ পাছ কৰিছে তেওঁলোকৰ পৰা আজি 5 বছৰ ধৰি মই দি আছোঁ যোনে মেডিকেল এণ্ট্ৰেঞ্চ পাইছে মেডিকেল চিট পাইছে তেওঁলোকৰ কাৰণে প্ৰথম যিটো মেডিকেল কলেজত যাবৰ কাৰণে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা 50,000 টকা আমি আৰু যোনে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল বৰ্তমান চিফ মিনিষ্টাৰে মোক এডভাইচ কৰিছে যে কাৰ্বি আংলঙৰ যিবিলাকৰ ডক্টৰ পঢ়িছে তেওঁলোকৰ যদি ইয়াত কাৰ্বি আংলঙে তেওঁলোকৰ চাকৰি যে কৰিব বিচাৰে পাছ কৰাৰ পিছত তেনেহ'লে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা তেওঁলোকৰ যিমানখিনি খৰচ এক্সপেণ্ডিচাৰ সেই খৰচটো কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা বহন কৰা হ'ব কিন্তু পাছ কৰাৰ পিছত MBBS পাছ কৰাৰ পিছত কোনোবা PG পাছ কৰিব তেওঁলোকৰ পৰা পাছ কৰাৰ পিছত কাৰ্বি আংলঙৰ জুৰিডিকশ্যনতে চাকৰিটো কৰিব কাৰ্বি আংলং ৰাইজৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ সেৱা কৰিব তেওঁলোকৰ কাৰ্বি আংলঙৰ মানুহৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব যে বাহিৰত যাব নোৱাৰে সেইটো এগ্ৰিমেণ্ট আমি কৰিলেহে আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ আৰু যিবিলাকৰ ল' ষ্টুডেণ্ট মই আজি 2 বছৰ ধৰি দি আছোঁ যিবিলাকৰ ল' ষ্টুডেণ্ট পাছ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব ৰেজিষ্টাৰ ফিজ বহুত গতিকে তেওঁলোকৰ যিবিলাকৰ প্ৰেক্টিছ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব ল' ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ কাৰণে এইবছৰ আমি 300কৈ অধিক কাৰ্বি আংলঙত ল' ষ্টুডেণ্ট পাছ কৰা ষ্টুডেণ্ট আছে আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল CM ৰেমিটখনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক দিয়া হৈছে গতিকে আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা আমি এতিয়া যাতে এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িবৰ কাৰণে আমি এতিয়া এডুকেশ্যন ডেভেলপমেণ্ট বোৰ্ড চেয়াৰমেন যাতে প্ৰত্যেক স্কুলত কি ফাৰ্নিচাৰ অভাৱ বা বুকছ অভাৱ বা ইউনিফৰ্ম পোৱা নাই বা মিড ডে মিলৰ সময়মতে পোৱা নাই সেই গোটেইখিনি পূৰণ কৰাৰ স্বাৰ্থত আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল পৰা আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল ব্লক এডুকেশ্যন বোৰ্ড চেয়াৰমেন আমি ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ তাৰ লগতে আমি
অসম চৰকাৰৰ পৰা গুণোৎসৱটো এতিয়া আহি আছে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী চৰকাৰ অহাৰ পিছত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যেতিয়া এডুকেশ্যনৰ মন্ত্ৰী দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত গুণোৎসৱত অসমত আৰম্ভ কৰিছিলে গতিকে আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা নিজৰ পুঁজিৰ জৰিয়তে নিজৰ ফাণ্ডৰ জৰিয়তে আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল জুৰিডিকশ্যনৰ এলেকা আমি এই কোৱালিটি এডুকেশ্যনত পূৰণ কৰাৰ স্বাৰ্থত আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা আমি গুণোৎসৱ আমি এতিয়া অহা 16 তাৰিখ 16, 17, 18, 19লৈকে আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ নিজৰ পুঁজিৰ পৰা গুণোৎসৱ এইটো কাৰ্বি আংলঙৰ যিমানখিনি ইণ্টেলেক্টুৱেল তাৰ বাহিৰেও যিমানখিনি চাকৰি কৰিছে কাৰ্বি আংলঙত অফিচাৰ্ছবিলাক আৰু আপোনালোকৰ মিডিয়াবিলাকত যাব পাৰিব ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আপোনালোকে তাত ফৰ্ম দিব কোনটো স্কুলত কিমান ষ্টুডেণ্ট আছে তাৰ কোৱালিটি কেনেকুৱা কোনটো ষ্টুডেণ্টৰ কিমান কোৱালিটি আছে গোটেইখিনি তাত ফৰ্মত আছে সেই ফৰ্মখিনি লৈ তাত কৰে আৰু কোনটো স্কুলত কি কি অভাৱ ফাৰ্নিচাৰ পৰা কি কি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কি কি অভাৱ সেই গোটেইখিনি পূৰণ কৰা চাকৰি গতিকে আপোনালোকে চব কাৰ্বি আংলঙত যেতিয়া স্থায়ী শান্তি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰ অহাৰ পিছত অসমৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া নেতৃত্ব লোৱাৰ পিছত কাৰ্বি আংলঙৰ বিজেপি চৰকাৰ হোৱাৰ পিছত কাৰ্বি আংলঙৰ এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যে কামৰূপকৈ পাৰ্চেণ্টেজ হিচাপে এইবাৰ ওপৰত কামৰূপ আছে 74%, আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ 75.96 আৰু কমাৰ্চ ষ্ট্ৰীমটো আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত 98 কমাৰ্চ ষ্ট্ৰীমটো ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমটো কাৰ্বি আংলঙত 81% পাছ কৰিছে গতিকে আমাৰ যিটো মেট্ৰিকৰ পাৰ্চেণ্টেজ কাৰ্বি আংলঙত 75%, কামৰূপ আছে 70%। গতিকে আজি চাইকেল ফ্ৰী ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ ভিতৰত কৰা Lakhakre pho APHLC Mahamaya Constituency Committee hin pen patra piponsi Matikhola pathu aklamalong 6 schedule awareness lapen kangdanga mai ki paman ponalong don plike pra kethom ahem tunatum APHLC asongalong kachipa ogdon abirta nilituma pherang ke pen birta nang pali Bangso 6 schedule awareness lapen kangdanga mayalong Mongol Singh Teron pen kachari pon amayalong APHLC Central Committee ameipu jai kathar pen 6 schedule aronatang ke Elvin Teron ke chini nelopusi ningjepo lapan halapu organizing secretary Kursing Timung pen kaning jepon ke non malong hur ke chodut alam the kidnapper alam the pen si pinnang an mayalong ke se phan arbokpo lapen 6 schedule aronalam rata fansen sonteron pen than pachini ponthu nasi kidnap pubangela ke junota alam lahage bang teroris atum si claim dakat atum si ke claim hemdam leblotakte inhutam leblotakte ari kok cekpo nimhanang la ride ठीक है last hai ke pasi kachere nang kok mana bangke lasi isiala nile tumnile phanang ipu kursi ngati bo ngafan APSLC pen sorplot nangji pusi dak denaro regional committee Inglong fokus tumi pu, alami tumjang si PSLC pusam te nili alam arjuji, sita alam tuge PSLC ta kali, alami tuge BJP ta kali, alami tumil tumhanangi pudunji awat abe nili putabi bangke, labang solam nili tumhanangi punangi bangke, labang solbai, kami naik ke hala nili phanang ne ponpia pang si labang solam bai ninje naik. Munira phan ne ponet pathia rathi bangela phan resign nangji puipu bangela ke tikek nam dil lage loka chali protang te la hai lo itu alam itu mando mati nili arjuno ajha tum kachi ton pe alam ta klang ro ajha tum ke la hai tum che job do nangel tiko wana chi puat tum ta ha dara mata na chi puat tum na dulu nili phana phuna nanglo chula phi bangke putun olo nangap juje bukan lasi kemesen alidas long dulu protante kemesen amulit banji to bang phan ke the bang phan kang che la ke di lirang culture ka je plan tu ya kali magana culture meeting long sige la nai pugedi
amasi gunda akam ke claim lai hoi hedi lai hoi ke alang lige akal char alang lige ateng lo a oda do lai ko hello alang lige dio kay plan do si piklang dak lor ni si lama si ne lige ke thak dun pula te chok se de dia po lama si thak dun de lo da cái culture ra thai masi ne li do jot bang ju ha ke meeting ju lo ne ja bang ju lanan ang ke hala so meeting lo pilo be putu batai esona bangke nitum development akam claim piglo silong karbi bhogon da selam lo amat APHLC tum nang pudun lante bongo sena pan ki pihya phat usi nang e pudun kai ta la so bongo sena sin yeve ubadi ha bongo sena alam alam litun ning yeve la pen dorsing rong hang kan ni tum panang pu la bongo sena pu ning ye bom nang ne lu matha tha dorsing rong hang e bongo sena ka lian ta bongo sena tum ba biang ni litum pan thang na nang pu ju the Bang Swamaya long alhiaman pen APHLC Central Committee Meipu Jai Kathar Bikram Hanse Angtong Ingti Kathar Suren Kramsa Robi Singh Ronghang pen Chenglok APHLC Asong along claim bang pu bang phiatum chetong dunsi ing samjin pen pachunpo Pini nilitum Mohamaya constituency arong pimio mati khola po adim nitum pini kangdang mei dolo la pen awareness campaign la solong nitum along BJP pen don thom keprai si na nitum along nang chipa ok dun lo la pen Congress la pen ASDC atum don crazy kadowe don plikeprai si nitum along pini nang chipa ok dun lo la pen ASDC pen alidar si nitum long na dun lo long sing lo ke thek the munit atum si lo ke pon krima ke thek atum se pon kri Mahatma Gandhi kai ta pon kri Jawaharlal Nehru ta pon kri Dr Ambedkar ta pon kri alang litum ke thek the tum seluma ha ke thek atum si lo kai ka pon kitab ke alang li dorsing rong hanga ke hai kitab puta chini ne det arokom la ma si pon thek the det lo ake bongo sena tum nilitum hedi arnisi la samilang sotowar nitum ke dam meeting ke dodam hapu amat baji ke thom malom apor anerlo baji ke thom malom apor bongo sena tum sai se garia ke me de non ningkan isi do kaya pranglo halapu pe nang che voi thu siniting theklong agari registration ke ho jaya registration la pen Nogao la pen Guwahati registration agari sai se bongo sena tum ai se alang litum halabang suhut las ka ke lang dam ka survey dam alang litum ka kamatha ke la lang lok su hadak cheklam chen mepik kedi halasu gutei khini haladak district akimi non selam lo te hadak headquarters ji la si alang litum hadak che right thip ji pusi ke mang la pen non sainik school ki bi ke la ke isia keng kam lo la bang ke ne tunga chini la ke che tum hadak long le ke che right Nili ka chini ke lalum main region ke ilitum Karbi tum se ka chini dun de chotlo ituma CEM tum se ka chini ne chotlo lake bongo se na tum akam lake longle ing hana phule be theka cherai thip ja phan se ke claim la tum ke angela tum soinik school le nang bi sita ilitum le hada kam claim ji ke lidet ke di ilitum chokidar inut bahini long dun ji mene congress pulote la non ke dover BJP tum ta congress ai se loge ilitum Karbi tum kachong wai nangi ta ve det lo le latum hello congress kente latum hello BJP lage la non het BJP leader tum congress dun lo bodi ningkan hini ke thom phrang alang litum BJP dun lo bodi hai le lo rem thu det le lo te konat ne long lo ki dun thu le po alang litum ke tum pini ma ning je thedoi ma congress tum da lage thang da nil tu ni litung ning the rata tung ning the lu alang litum pan ke alang litum kidnapper ke theklong lor lo ke di la ke alang litum ko pilo ka kidnap nang ya kam ke do ahem dam ra chingki dam pe menon ahem alang liphan a sabian da hem a sabian da thilao a telephone nan ta thilao a piso pe na ta paching kilong le
tumpon krek an apang ki vungpon alang li apang ki so thulang non anta lasona kidnap ke lake aku student atunge ka kidnap dia phanle student organization ki bi kali ke di lake jok ta chini lo ka kidnap dia phan kali munit ka kidnap munit phan ke theng ke chok dia phanle Karbi student ki bi kali nilimata huti si Karbi student association Shillong branch along a president lo nilita nilium Karbi student KSA phan nilium aman pi setal KSA kado ya KSA tum leader le la group atum lo ne group ni atum lo ne bo KSA cekrong amat BJP long poisa chu endun Congress long poisa chu endun la body hala BJP tum toy po BJP ke toy mane bongo senal he ke toy la ke ni tum FIR file et lo Hini ang deng KYSO pen knockout football tournament 2023 ang dung ki team ate final match abang arni kelarthu pena bhom tiar ni abang ke pedo de detpo non ke wangji pre ni phai kre troxiar ni si padupon thupo bangso ang dung ki team ate final match along ke pathu ke padupon ji la ke KSA Samson aro pen KSA Thompson aro ang bongsi pathu pedopon po bon tame ke padoji arni abang ke wangji pre ni phai kre troxiar ni si pedopon thurong popota tournament committee pen patini alang itum committee pen masapso apor ka dure mate kapreka sai ke doko ka joine arni larpon nang kok luputa ningjepo la salang itum board team la pen final match ke langdun akorte injir doon aphanta ke wangji pre ni phai kre troxi arni si pathu pedopon thupota tournament committee KYS Swami Phu Khorsing Tiso finance secretary Elvin Sonbe manager Rakesh Kilinga Tumpen Pachini Ponthu Borpothar police station ke parlo Bornilja pen Deopania dak ihum Sahudhaba along inot case klembang phatum barpi ke damahur aronre pen hor akartun ke thek ponlong abirta nangli barpi ke dam kangtung pupen barpia hemalo barpi ke dot hai kya be sita ongdung aronre pen hor akartun kartun ke bi thek longrong ajok case klembang phatum pen arju bon ta alang phan lam kang tang pen thak dun si kateng khengjia phan si bor irong ajok puthot raikomasai kyarideng FIR pipon si bangso kateng khengjia phan ka bor ia tuma phan lam hoi pabon pon anparata KSA atum bangso akulat ing hapsi arona teng pen ing sai ponang ji pusi ke hat la pen silunizan pen deupania dak doam laposon aron re pen khor ke jor ke ongara rajoksi toar pi gari ta meching koyaret lasi prap jin pen lapen sodak pen exercise atum asai cheklem pen doam aron re pen kezora hor ses lap nang jipusi chuning dilo solam ke hok lo athipini nilitum kem rapet lapo resoning ti alangli mek thengnu si alangli tame theklong lo sila sopo thak bang nilitum tong sikot pen berta long sin nilitum tame nang homri lo alam ke hok lo tasi nona bangke nilitum kachuni ri bangke national highway ari towara rai log ana bangke nilitum Karbi lutal ya som bana chuni ri bangke or bangke illegal pen pajolong le jani besi nilitum mahin pen chuni ri ma aron le tu tame pajol di de basi nilitum mahin pen chuni ri kama athe la bangso road side long hor aron ri pen ke jor ke du o jok si peni national highway along sa tame pinang an towar long accident akya sa pen an klang nilitum mahin pen chuni ri ke Karbi long Autonomous Council ilitum dak excise department do kasi alang litum han ilitum dak pini media chudi pen ang litum han chuning rilo lapu NS 39 ajeng an mang nang litum un an bangke aron ri pen la hor ki jor tum han an bangke kangkir pon labi hansin ilitum mahin pen chuning ri pon ela silunijan pen la non borner ja khotkut ela ilitum Santipur la sodak wanda hotel bag duji la kaddo ka pen dake isadam plong te ilitum humke phobak lapuson aron ri pen ke jor doji se lap so puthak bangke strictly action enang po possibility to mahin pen chuning ri lo non se tame ladak pinang an alang litum aron ri pen ke claim join si majok mang phule bang tame lapuson misbehave ke claim ni bhan ke kaike tame alang litum bangke lahai lam jong si ke follow plong te bang phan misbehave bi phan ke kaike da chisik ding la si la so puthak bangke non pini la so hotel long nelitum tame thek long lo lake kadwa thek long lo Sahudhaba kasi laksame prabjin pen
taxation department man na chuning rilo aron ri pen di pola intir nang ji lapen excise department man den li tomahin pen chuning rilo ladak aron ri pen la sohor ke jor pothak bangke alang litum aron natang pen kang sai pasodak ni posin li tomahin pen chuning ri pada awak lo labang so pothak bot ye panin lanin tum kesi buyan se committee along emra pet padang den tu makolik buson inti kemen sport secretary alang li bang rong gora pen alang li bang lo bang masing ke la bai bang pam chadet la person jalo bas alang li hala da pen anjudet pen se bang masih ekdom letrin doing turet jalo amasi la bang so sahu ko hotel along letrin dolang ko la bang so kacu hangdam padang de hala dak kupelo aim puatum kupelo la letrin bang ke sabi bon la person jalo sabi bon la blo masih la da ka bang ke nai pu pitap to me ipu pipidalo ipu pipidalo masih kupi posen nai pu pipidalo masih la da bang hala dak amajono bang ke mi heb dalo la buson inti ko pa mi heb dep lo masih la da bang pinangan sitor ko masih api bang ke thana si damrup lo tapi hala dak opisi gitu ma po bang ke hala dak bang ke aku hor ligera hor apeket la buson si ada bang ke buhu posin ni pan tami biota na lo NUC padang de la taxation nu ben tami thang kachara babi la tamang la suku thak ibo nilutum ala isep tum ben la forest department ben chi teng pulutan te akhani nang thana teng pulutan te hala maila pen banglok la pada bangke forest area si kapuri puspo Tangte non malam so pora phan birta mo ing tonic sina আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদিবেটো কমলাৰটো খাইছিলি নে আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Dihena mo phit puthot birta lo wang thuik lo non ki wangji mati jonga chiklo ni phai troxy pen ni phai nar ke par ni an ni apharman dipwa hitia long hithi pam jai jibok ase kar klipon japhan long rikreheni sarhabia maya hin pen ke cheng si klem banga mai kangni la pen teri kama mai ke seng ke padopon abirota nangle Karbi khaya tum hako pen kerimpon hithi pamjak jibok ase karkli ki pavir pon peteji lapen non ke thurmi awet ma phan ki patini pon bom ji aphan pu mathasi ke damtang ni kanhenia prang dipwa hithia long rikreheni sarhabe lapen bangso ase karkli phong thom an pe chok nang ji pu aron ke dopen pining ani kan le tho tame bangso ase karkli pon thu ji aphan pura peni pre ni phai cricket homarni long rikreheni sarhabe amaya tum pen claim bangamai ing niponsi non ankeleji mati jonga chiklo ni phai troxy pen ni phai nar cap arnia phan terika mamai sengpon mai phu men sing teron dun mai phu dhon sing teron kong chun bang hemari ingleng rap chun bang har sing teron lapen pinang ana bang phat ma phan arpu pek ponsi mesen pen sayang deng ke pachun pon ja phan chesekpon Bang suamai ki pachun jia long Karbiang long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen Karbiang long along ke theke dinga tum tame nang chirap nang chitu dun thapusi pachini po Long ikreni sarbe mai hin pen Karbiang long ang kambi Karbia khai to an tuman nilitum hin pen aprangsi kardom nang pajiri kardom nilitum dipurong so pialong kewang nang ko kalam apu thak kela puino jeli tum Karbia khai tum hithi borwa nangidun lapen lapangso a hithi borwa ke messenger phan mate kachonam kachojor mate elitum ke do ketam ke messenger phan hako benda hithi long elitum Karbika phejo mate hithi pamjai pudo lasi ningkan hini aprang dak dipurong sopi a hithi long nilitum bitai si mate ipong ladani tum hithi pamjai pi pon iglo lasi laso hithi pamjai po hormo bangge betai ke thoman pachok nahi pusi haku penta akisara tum bang chitham lasi non pininga bangge nini tum hongni ka pachok i po pangsi
nilitum dak di purong sopi long an wang pen po di purong sopi angkang along gitu aram asar tumpen jingki cithansi nilitum puthot non kiwanji Desember matijong utapulo proxy market arni sini nilitum bangso hiti pamjai biji nasi daso hiti pamjai kibilang la Karbi khai kitu anatum kapacun panjaban nini tumahin pen na chuning iglo kardo pinna to mailong ko pisi chingki thana ma su pathana change dana pinya this one committee kisse mama se pini keseng kono bangalo pulo tirika mamai amai po bangke pualang li fansi jong kono hansing terona fansi alang li romasar barim lo tuning alang li si bangs tuning si dalam alang li si bangso kam na pacun ni lo asinonta la bangso kam chunji puining thesi nele tu ko terika mamai pu alang li pan uthot jong kon lo ke apilo tamane dak bi bangke la so adin bangke gini jiasi wadin make la pulo so ajia lo noni tunda dami da tadi habbi da pino da pino da lang ke jun sudah main la so lang ke jun dan la ke jun da lo ba saya kala tum sekor ke jitu si tala pen jun tangga bina jipine su tangga na ke dam da ka sekolah le bele da ka sekor ke asosi itu mada kasam ore ro sa tunme gado tunme jiwa isaji ada hiti pamdai bina usi nikase itu hiti pamdai hala dipo boja hala kini sili kasar utin lo bi lo dene mano adim mani tunme ku ati khilang hai tamu na ati ko usi nasi Pini Karbi Prime ta birta bangke kang tonik lo